Bolero rental motor ilo mang vedu kya ani chuan 9362215 hian miron beta che ole rental block ni zo YouTube channel tang chibai live ule voin chu hei gen muangin Scorpio N facelift 2026 en haule dona moi don khop mai hai en chinang walk around le patanga chuan asial lam tok teu don khop mai hai nung lampang ni hi he kama hero ma lang chiang thlo mai the ma se en be shim shimang kan en hau wang theyang ang kan sui fia vele bokonga siam lo ang angin kan sui fia leng moi za khop mai moi sli la la takani ake po hiron lian chuan Kati khania kan en hau kata walk around chuan filter aron omnuala 8 inch diamond cut alloy wheel ni 12.3 inch touchscreen mo sunroof kon tilo sky roof di da khara chuan EV cutting tank tinted glass en tia chung de po chu kan en hau tura nga yang variant ta hian arong hi variant thong sang oma Galaxy Grey, Deep Forest, Oceanic Blue, Steel Black and Everest White ni ta tuna kan hau hi Steel Black ni arong hi amoy adun dan hi nal kati nalin ti em guys mo in tm ti jong ta ni em comment lama khan ben sai don ya kan en hau zel don bokamo chuan song te chu automatic emergency brake AEB and ta ka engemo lir thaya no pang ron kong puya kilom thut khan ai mama in automatic in ron brake don ta chuan lane departure warning in ta LDM hi highway ya te tlan chaklutuk don khan warning ron ta chuan speed limit detected detect thaya highway ya kan speed limit bak chakatlan khan warning aron pe thai ti na ni chu chuan electronic steering hi electronic ani bok ta chu wang ani anem zai thin te hi mo an dol zone AC omboka chuan athar le pakhat chu ake hi ni boka light kan enanga headlight hi double barrel ani headlamp ani LED DRL framing fog light en ta chuan hi LED DRL framing fog light bok ta azana le kaila ma chuan engwat no ni grill ni chuan heta hian camera buka tena hian hi logo hoi che hian mo Scorpio tin ziak ko buka chuan bang lampanga hian kalanga achep lo tura ngai la chuan ake hi kan en hawanga ake hi RMC 18 inch ani alian khop mai chuan tire size hi 255/60 R18 ani chatok lian tak ani ake hi mo it variant gati top variant hian 245 gati 225/60 R18 ani chuan mid variant le base variant hian 245/65 R17 ani boka chuan Z8 le Z8L top variant hian rims ka alloy hi R18 ani ta chuan adang Z2 Z4 Z6 hian aniam lam variant hian 245/65 R17 amang bok ani chuan fuel capacity hi 57 liter ani aleng nem khopang ta thalang RVM signal light ka hal boka hai ton ta hian camera 360 camera nakina chung lam dang karon tilang vele bok sim bok anga chuanin nachina UV tinted glass kaka aron om sa ka ti ka hei ama hi na hian sun control workshop
ngai thau ngai lo tur ang tukan non dal ni ta hi lemin a hring deuh hal boka adum hring hun ani chu ala to pang deuh hin yang aka a chung wang dai deuh tu le UV ray khabi ang laun nat ni jong nat na mo tiang lampang eng moni kha chu aveng thei tura ngai ani chuan ta hian for explore ti en ziak boka chuan a hnung hi backlight tu ti reverse light ti atap tok thing top valve anan mga ti ang motor changkang lo to ka chuan ti ang a quality niam chu man lo om ve tak ani chuan ta hian parking sensor boka parking sensor pan ni a oma chuan dan camera om le boka chuan Scorpio batching oma ta hian wiper oma chuan heta hian mana motors oma chuan heta hian hei phang phale pa om boka ai mang stop lamp om boka pon lampang kan thurbing sarang tu na chuan khotana chuan a hnung ko hi ei alai thi moi takani moi takani ti song khan de mai a hnung ti mai la a pon lampang chu mo sebel tu ang sila chuan request sensor om boka heta hian hi request sensor ani a khati ko white thi hemi a lai zong hi fituk le in chi thum ani a na wheelbase a kele ke in car hi fit kwa lai a sei ni a sei thapop mai chuan ground clearance hi 190 ani a kali nai chuan a hniam chuan a sang zong hi fit druk le in chi khat ani bok ani sang chu sang ma se a motor ngai ko chuan a wheelbase te that ang ngai to chuan ground clearance a thalo gati 190 mm chak chu dikhan a hnung kan honga a boot space hi an enula ma om no da thei ko om lo te lu tu hnung lampang chu mo a se hi a si thi kan koi thunga si kan koi thu kan hang an tianga chuan ai kan pot lenga chuan heta hian dikhan tom chhawnga 460 liter dikhan zau thak bungro dana tur kan nei don ti na ni chu chuan nge dang om ta hian nge oma eta hian jack da na oma om sa ni jack chuan dang speaker ni maya chuan adang hi om em lo ni reading lamps eta hian reading lamps om boka athung lampanga hian airbag om boka ti thak du chuan hi ti hian an potanga chuan hi mai khat kan pot chho le ang ti khat chuan 7 seater ni le ta chuan hamaro chu 7 seater ni dan hi a hnung hi chu puiting lutuk che chuan na chi ni lo ate deuh hleka naupang le tlema pate deuh chuan na chi ani en le patang en le zelang en tun lo om ve bang he tlai mina boi thak ve dewa chuan asi thunga kan phei ve le chino le akong khar ti vel te po chuan akong khar kan honga amalampang kan hong phatanga malampang kan en phatang rong hi ang ti thei ni chu a hian leather ve kan non mang ta chuan hi glass up le down na kha ni mai ta chuan ita hian chrome ni bok ta ri botol dana ni om boka lian thakop mai po hi chuan ta hian twitter om boka ni chuan he tampang hi chu automatic adjustment ang kha om ve lo ta bolero pa ngai mi te ang thau khan ani hi well khan ni chuan he tampanga po hian Scorpio batching om boka AC vent ni ta hian grab handle om boka ni so lampang so interesting don lu tu kan ni nung lampang kan lo en leang nung lampang kal phei leila nung lampang po hi man kan
ตั้งลำนะ อมแล้ววะส่วน speaker ข้านี่แหละไม่ยะส่วนฮีตาพอเห็น soft touch อมบอกฮีจูฮัดmaterial moฮัด plastic อังข้านี่ตาคนนะอันคนนะส่วน up and down ส่วนฮีglass สิกันหัวเทียมมันลังไทยมั้งสิงเดาหุ่นฮีส่วนฮีชู nice cup nice ฮีจังกางตุกสิพอฮีให้สิพอฮีหัวไม่เทเราตัวหัวเทเราตัวอังจีอันนั้นถ่วมมันนี่อันนั้นถ่วมจังกางครบไหมส่วนสิทุ่งกันรู้ตัวนะสิทุ่งเองติดเงี้ยกันรู้กันติดส่วนถึงไรฮีกันส่วนสิทุ่งฮีเองติดเงี้ยรู้กันติดส่วนสิทุ่งรู้ด้านที่จูมอเตอร์เตียงเขาว่าสิทุ่งรอทุ่มอมเขาให้ส่วนดังลำนะให้หันให้ตัวที่อมเราให้ฮีไปขัดกันเหมือนกันค่ะขันsomething รู้เถอะรู้ชาวบ้านเก็ตเถอะโดนนั่นนี่ส่วนนุ่งฮีเราติดขากันขบเลยนุ่งฮีติดขานสินุ่งแบบฮาร์ดรอดูไปนั่นนี่สิร้องพอฮีมวยครบไหมบาลหลังตอนเรานี่เข้ามาตรพอฮีเข้ามาตรพอที่ร้องจี้ฮีเนี่ยบาลหลังเราว่าก็ละหน่วมครบไหมส่วนนุ่งสิตาเห็นกันลุดชินังสินุ่งฮีนุ่งแบบฮีมีปัญหาบางส่วนเท่าแล้วว่าปัญหาพอแกมาปะเตเดวแกนี่ยังปะเตเดวเล็กตันเราส่วนไงดำเราให้เต็มให้อเล็กรูมฮีอัตยามาเซฟิตงานเลยอินจิลีฟิตงานเลยอินจิงาชินตันส่วนฮาร์สันนะจูมเราตัวรังไงนี่นุ่งแบบเฮียนเอซีอมเราแต่seat belt om hal buk chuan tahian speaker oma grab handle om buka chuan tahian light om buka reading lamp an tia chuan al asid la ya kan phei vel sinang ala ya kan thu phei ta ha pathum chu thon no le chuan thayanga chuan ai alek ru mi en nula khap khat ain ala thuya lek ru mi thakop mai chuan nung hai tahian AC om hal bokaวันรวมลุตุกอารมณ์ชอบบอกว่าจน AC control นะอมบอกว่าจน65 watt charging port อมบอกว่าจะให้ fast charging เนี่ย65 feet ส่วนการ grab handle อมเลยบอกว่า light ก็ให้อมเลยบอกว่ามาเสียอาทิตย์ที่แล้วนี่จูคงขาดคนวางนี่จูเลยเจ๊ละส่วนอัมมาลามะกันเพลเลยชินังอัมมาลามปังกันลุดเพลโดนะอัมมาลามปังคงขาดกันเลยพัตังไอ้ตาเฮียนไงเตอินตุยดานะเราอมเลยบุกบนเชียร์ที่พอดเทียงส่วนตาเฮียนglass up and down นะ lock unlock ที่เวลเตอร์วีเอ็ม signal light กันที่ใส่ glass กันเตียงครับมั้งเตียง adjust ราคานี่เลยchrome finishing ออกมาให้โมยครบไหมไอ้จูพลาสติก hard plastic กันมังตาส่วนตาเฮียนลาวินleatherin อดูบเดียวบุกกุหัดชันนะดูคุณหัดชันพอคัดได้มันจะดีเสียดาวงาจนสิที่อันเลยสิที่ adjust ให้เฮ็ดดังเฮียนให้ที่เฮียนอันหัวมอตอลเจี๊ยที่มาละมากันดูส่วนที่คันส่วนสิอันเห็นชันให้อติหงเลยที่ที่เฮียนส่วน lumbar support อันที่ให้เฮ็ดไล่กันโค้งบอร์ไล่ตักให้อติที่เฮียนอติso อารมณ์เจี๊ยใครหัวมอเดี๋ยวข้านี้จวนชูงกันลุดขี้ไปแล้วเองเงี้ยเองจังขังเงี้ยนี่ที่พากันเลยจูมีมาอิงตัวนั้นอารมณ์ชวนนะจูขี้นี่ประกาศจวน sunroof พวกนี้ไม่เลยวิน moonroof อันนี้นี่หลังทุยขอบไม่ซ้ออันนู้จวงตะลุซอนเวลแข็งอมเพลนี่ไอ้ถ้าเองหน่วยมอหันลงรันดีละจานะหน่วมโดนสินส่วนเฮาว่าเฮียนเองเนี่ยกันเราเฮาเลยจูนี้ชุกลำปางเฮียนินinstrumental class ตร์เวลาเฮียนินไอ้ฮีตัวนั้นมีกับมูลาฮีไอ้ฮี 10.25 inch จ้าเฮรอนทักดังลำคันยา full HD ที่มีละ TFT กันที่เหตุส่วนเหตุมีฮี card tape กันที่มีค่ะไอ้ฮี12.3 inch นี่เบทุ่งตัวนี้จะ
chuanin tatang hian kan soi le tok tok anga ti thei ang hote tangin console me na ni ta a menu change na display layout te bo thlak the vek to ta a natang hianin normal ti the information ti te minimal ti te khanin an de sang sangin thlak thei ta a tin chu mai ni lo navigation te po full screen lang thei veka ta hian ti khan ta tang pon ti tu ha tam ta khom ta sai ko bo location de ka te kanin route te kha mirror shil thlap thei ta navigation se ta tang khanin chone thaini instrumental cluster an lu velenga hi AC control vel nia chonin a seat poi ventilated seat ve vek ta front hi chonin dual zone control kan ti kha ta je chu kema site hi voting kan du chonin ta tangin ka main sta a le lampang kha avot amo lum kha du ni chonin ta tangin ama khanin adjust ve thei mai ta ni ta sang kan chon 540 camera kan ti khar nei bokta 540 hi ta tangin entai la aron thoda na chon hi front camera ni ta a 3D da chinila 540 na to dan chunin motor kan chet khanin motor nuai ve le boka ti mai alang thei ang khani mai ta omje chu nuai enge lungte lo omem ti ve le kha tangkai ve le na ani ta chunin front side zong ta tian en te vek ta chon Apple CarPlay le Android Auto te kharo nom vek to bokta performance a hianin engine tok off-road ti te motor hay compass yung vek to ta chon yung motor lek zong tiang te kha lang thei vek ta tin hi custom thei vek bo ni chuanin four wheel lam pangin lut velela tila hianin hi a four wheel button ta a hi 4 explore kan ti ho kan ta tudumi hi chu normal ni ta a he te khan her phei khanin hi ti khan texon kan thlak rel don ta ni 4 high and da halanga chuanin 4 low pawh kan du chuanin kan dal le thei thau 4 low tu du khanin hei kan met le mei angai ta putiaron pheta aron eng che kon function ni ta chuan off zone chuanin hi me le top hani mai chuanin hi electronic parking brake kan ti khani ta a hi hand brake koi bur ngai lo ang khani ta a hand brake release tu renin tenin kan nem thla jok anga brake kan ra khanin ti khwanin asen khare benga hetianin handbrake po don chunin pir chhole zo khani to mai choni hi auto hold thi nei ta auto hold chu jam vela kan tang ta a ta khanin a brake khara reng ngai lo khanin a brake kha top poni la auto hold chon motor ka hold topanga gear kan da tlan chole khana ma khan release le top meang chon heti lai mi micro hybrid engine start stop kan ti kan le ta a hi on off na nia hi hazard light nia hi traction control on off na ani ta a choni hi hill descent control an ti kan ta hill descent control ko chu kong chua khanin example nala telon tlan thatai la mama mo to kang je khan brake haron in brake top me automatic khan hei wireless charging ania tin active cooling ron nei bokta omje chu hoi kon fan nei ta wireless charging phone am da khanin phone sala tuk tu kharon chem dai vek theini chonin hei 65 watt charging hei fast charging an ti hani mai ta hei USB cable amna ta hei AC control na hei AC off na temperature adjust na khanile mai chonin hei gear hi 6 speed gear ni ta a chuanin back gear bi kan mi choi khangai thin ta a back gear ti tu khanin heta choi bi kang chuan het elai mi kan ti hi auto dimming IRVM kan ti khain ta frameless kan ti dok her ta om je chu alan da ni lang solid nal bi ka chuanin anung lama light ron reflect kha aron om je ron ti dim ni me om zia chuan toin hei sunroof bel hon na ni hei hi put light bell on off na ani hei SOS emergency ha ti du kan hei sunroof on na ni bel mai chuanin push start na chu hetilai mi te hi ni ta a mi hi kan me beanga chu hetilai mi chu front parking sensor nei to ta a kami kha kan du lo chuanin on off na ni le mi hi headlight adjustment headlight chun sang zong ve adjust na ni ta a chuanin hetilai mi chu headlight ve ania auto headlamp nei ta hi fog light na le ta chun he lampang hi wiper front hei front ania chuanin hei rear wiper ni ve chuang chuanin blind view monitoring kan tin te poka omek ta tinanin vela malo kolon thela nge hnunga om ti te kha tang khoni ron lang theng hal vekta dingla manga poni sengin tikanin nge ron lang the vekta chuanin price lampang kan soyenga
starting price khan nuai som pali tangin tan don ta exo ruma chuanin som ni le pali ang khleng khanin du than tur kha om do ni tinanin diesel le petrol kha om sang ve ve ta ka te po khanin 4 wheeler 2 wheeler ta ka om sang vek ta hriat chen du nei chuanin number ron da thein lo zo cheng zel thei don ne diesel mileage valley kan en ho vela shimanga 15.94 km per liter enti ta mar chu apanga ya hian apanga hi chuan 11.12 km per liter ta highway hian 14.14 atanga 16 ada chuan manual ta chunami kha automatic hi 15.42 km per liter ta chuan taka chuan atak ti mela kong puyan tlan pui panga ya chuan 8.5 atanga 10 km per liter in pe highway hian 12 atanga 14 angin ape bokani chuan engine na hian 4 cylinder ani ta inline 4 volt per cylinder ta diesel hian an maximum power hi 172 bhp ani ta 3500 rpm ani ta maximum torque manual hian 370 nm ani ta chu 15000 natanga 3000 rpm ani ta chuan maximum torque automatic hian 400 nm ani chu 1750 le 2750 rpm ape chuak ani ole khati zong kha tun tuma Scorpio N facelift kan review thei de chu ni se tu te nge dan te lo su la nge modu le mo shim hemi Scorpio khan ni lo Mahindra motor shim mamo in nei ni chuan phone number kan da hian eng huna po call thei ani ti kha an sin non kan soi non le ni kalome